tariki 15 nemo umutinyu gatano umwaka w'ikibubere nemerongo ebere nainye na mange abera korekana imense ichya Kenya ateribirera linene ligendrete anemono asorogongo Rwamont Kenya igoro yege ikaroge kurukwa Limuru Trivoigo nigo ime county ya Nyamira abobisa bobochenu babere wakuralinga nigo oburwere bwasosera bwabere bukwirana inse asekerengo boigo na mange agendrete anemono asaba Kenya bandete kurwa ebirengereri byabo ase engana erengete okomentwa kwebango ase lichiko liya lienibo na boigo ekeganja geserekali nigo yaragire chinsa isano na ibere chabono mugaso leterane nkuru kwa job maangi na konekinga tibichechi biboigo na mariogi abera wekera asenchera yobekera nusara mumanyo konekinga nkonyorole amangana wetera asenchera jomonwa wemanyererio Lydia Musengo ranande asika ketere tambe menkuba manya na ale abera watika kurakete chinza chamambi goikera bono mugaso. Mwanchumulilia Undizi TV ama yeni kutoka chaka kurua ase county ya Nyamira asabo visa kurua ase getango kelia kyobo chenu asumo na weke Nyamalero Public Health Officers vabeire bagwe so kiana koralianga ime sub county area ya Masaba North egotoka ime bunge tutu Masaba county Nyamira ni goboruire bweso sera bose bolibokoro kunga malaria bobere bokwira nanse asekerengo ekenene kegima guika asekerengo kiayemo ase emia bagosanga amo n'abanyagitari bali begenka naboigo amenyibensemo eyo nigo babere bagosaba amenye bukubwati amachiko naboigo amarago korwa ase ewizara area yobo chenu line kwenekinga ngwe tangabale noborwire bweso sera na gyatole ntabo no nkelinga otwacha kororanga ngaki bagokora egasi yo kororanga malaria nebintu binde bikoreta emechando yoborwire bwesosera gose malaria byaligereriru nandi bya bangiruya asenjira yokwira ni malaria noborwire butuchandite mana asechi chinyomba cheito malaria seito anekete abantu ngotumeka bali kineti bya nando omuntu kaibure bobe abanyagitari to ababaitos community promoters basa media abantu no monda ko yubobe nyagitari ibona kieke kogera ase Nyamira County ase malaria insatole kabisa nande komentera nayo ebintu mbirongo kora nainche asa mangano botuki ngoligere tora mangana oborwire bwa measles no mwana abana babake okonyoro mwana bwata maisa abalire takweyagia omanu obalire te nobotono nabo kitwa abanyorire kenyoronto sometia abanyagitari abaita bake nabo tokumurifa abana bacha kartu anyorire kese kabire kikurwe community tigekoje se facility alafu twaje twarusia specimen twarusia manyinga twatoma kemuri Roboskabosio ansingana abere koleta libire ralinene anemono okomento akwebango okuokobekire asomo swada omujia olia bweni bona boigo ekiganja yeserekali nigo bono omonogeri olia omonene bwebunge enene Moses Masika wetangula abeire gagwe sokia na kugikelia na komotia egati ababunge babeire bakorokana komotia lichiko elia sabere kako basaba utumeka libagali abo baire linene chinguru cyaba Kenya ase ogochikorongi ya lichike elio ase libwate amachiko asabate banga nebwendrete ababunge kubwati chinchira chelichiko kolende taliyo kogenda ase chinsemo chimega yamatanga chinyangi ne chinsemo au asuko kwanera amangana arengete lichiko. Ile na waomba wabunge wetu, nimemupa likizo ya mwezi moja. Sasa ni time ya budget. Na hiyo budget nyinyi ndio mnatunga katika makomiti, nyinyi ndio mnapitisha katika parliament. Tafadhali save the public the agony ya kuja kulia mbele ya wananchi kwamba finance bill ni mbaya, budget ni mbaya na nyinyi ndio mnapitisha. Nyinyi mkae bunge na wenzenu
do the right things for the people of Kenya. Wananchi wanamtegemea kwa sababu walimchagua. Ugoskabusyo nigo chinga kibo igolibera ligenda tekutira anemono asekiringa usekerenga ligo chikomenta itibesa gwetania ebilioni ayemo eri negosira obwagati wabisi yomokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua naboigo obumenyo bwaye chinsemo kiria kya Karen ni gobono oyo kwango mono kugania nere boigo abega komentwa chibesa no muwaziri otenenerete abawaziri naboigo umuwaziri orengete amangana alia yetinse chisiko Musalia Mudavadi ojuboigo bene abera usabamentu chibesa alinde koikirania amagacho naboigo emeroberio yeserekali ase chinse chisiko ngaba kwegerera abosio bababunke na kotebanga engana ekoirera agani komento chibesa na sengencho ligo liebinto ase chinse chirichesiko nigo chire ligo lierio lire ase ligo rokegima ase bono abere usaba ogosiro ndeko nakinga ngoikeraniare emeroberi yaye buna ebwenderete kolengana ne richiko. The cost of living in some of these other countries is extremely prohibitive. So when somebody says, for instance, you need repairs that would span about 350 million. From a Kenyan perspective, it looks a staggering figure. Indeed, it is a staggering figure. But when you are doing these repairs in New York, and you're doing it in the Nordic countries, and you're doing it in other aspects of Europe, countries of Europe, you can imagine what the cost of labor is and what the implications are. So sometimes, if we take it simply, we might miss the point. So I think it's important that you help us highlight that the price index, the cost in those countries is far much more different than here. Asingana erengete siasa niko liberera litindi ligendete gukina ime yarogongo rwa Mount Kenya eyemaega yegatia barai kwaligania egikaruye korokwa limuru isatobo selimuru tri ikarokyaro kanirenga nigo kerachi koleta okubagekana okonene ime yarogongo rwa Mount Kenya egikari kunige korawa no mokonyi bumurai bo mubwa Azimio Martha Karua omurai bwekyama keria ya Jubilee asekerengo keria kyomoliki omonene bwekyame kyo Jeremiah Kioni egati yabarai bande kolende ngana yabereke koleta chitangu nogo yaswanania komuwaziri otenete abakoli emeremo beserikali Moses Kuria asabira koralianga nere nabega wikirana asegikaro ekyo kali nekerenga yo kurwanirira abamenyi borogongo rwa Mount Kenya. Common thread between Limuru 1, Limuru 2 and Limuru 3. We're talking about a period of 15 years, between Limuru 1 and now. So therefore, I think the bulk of the people who will be at Limuru 3 would be justified to talk about one man, one vote, one shilling. What I cannot understand is people like me crying with them, yet I'm a cabinet minister. Tomorrow we have a meeting of leaders who are saying have not been invited in Mount Kenya region, and we are telling them there is nothing, we are not going to say that there is a presidential candidate in Mount Kenya. Sio shida yetu. Shida yetu ni mambo ambayo tumesukumwa naye. How can we be able to push back? Ugoskabusyo asengana erengete obolemi nigo tingaki abalimi bandate kuyaligania asetinsemo mense ito ya Kenya asobocholi obulia obweti factory cheti chae nigo bono abarai anemono kurwa ase county ya Kirinyaga babere bagosaba ekyombe keli agatenerete nakumulekera obonia bwetaga KTDA kwenekinga chibesa chiria tirengete omulemi kumuikira tire buna ebwendete boigo baba komutia egati yabarai aseti factory ababere bakorokananga nigo baligetigo chiwakana abawakili wetera ase konacha omulemi chibesa chia ingana bate abanga taligo chiwancherana koyende gosaba ekyombe ekyo gya KTDA koira getambukero kende gyonzi ekero babere bakobolia omulemi ekerengerelyo kiaye kolengana ni richiko. KTDA hatutaki walete ukora kwa kazi ya mkulima. Pesa ya mkulima ifike kwa mkulima. Kama mlienda huko mkaweka makesi bila kukonsult
mkulima. Pia msikate pesa bila kukonsult mkulima. Tuko pamoja? Kama wanataka kukata, kwanza wakuulize kama ukubali yako ikatwe ama isikatwe. Lakini pesa yako isikatwe wewe mkulima kama waliinka expenses ambazo hazikupitishwa na mkulima. Tunafanya kazi serikali, kuna kitu tunaita public participation. You must involve the people in every decision you are making. Wale watu walikuwa wanafikiri pesa ya wakulima majani chai italipa mawakili ambao KTDA ilipeleka ama KTDA ilitumia kwenda kotini. Niseme wazi, hakuna pesa hata nduru moja ya mkulima wa majani chai itatumiwa kulipa deni ya wakili, kwa sababu hawakuwa wameambia KTDA iende kotini, walienda kwa hiari yao. Rogoskabosio ekere serikali gendreteni segenti ndio kurwania amarua atanteri navoigo ebinywego byo gotindi bitali ebironge nigo abanyanyimbo ime county ya Nyeri baba kunabya amarua atanteri ensemo eyo asekolende ensemo abanyanyimbo navoigo chikoti kyabebe chikomochibwa asoko bwaterana nabanabe bose bali bakonia amarua atanteri nganabere kwirira esegi eyokoba enkongu anenemono ekero ekyombekelia gekurumulekera obutumiki bwa malyogo kyanakada kigendrete nesegi eyo bono nigo omunachi ebina omonene mapako ome naboigo ekyombekelia kumulekerera obukoleli obwaba abanyanyimbo imense yecho ya Kenya kyabirige gusabogosona nagatinde kubairira igetambukiro bonsi babuate amamoto elinde esegi eyo ebege wikirana nawe gukora obutumiki bwa marua atante. We are processing the consignment. We have the suspects in custody, and tomorrow we shall take them to court and prefer charges against them. Something in Nyeri is not right. The illicit blue traders are having some protection within the system. I must call upon the office of the Chief Justice. The illicit blue traders in Nyeri must be having protection within the courts. I must call out the office of the DPP or DPP. The illicit alcohol traders in Nyeri are having protection in the office of the ODPP. Rogoskabosio asengana erengete siasa wanigo abarai babiri bagosaba okora siasa cyabo ase amaskani bakwana kurwa ase county area Tanzania nigo abamenyi bense meyo babiri bagosaba amaskani ase umugabana we county you George Natembea kurwa ase ensemo area yomo senator Alan Sang we county eyo ya Tanzania wono nigo babiri bagosabanga onye abarai baligo chikokora siasa cyabo ase omolembe nabo kwiwanana nigo barati kugania serikali ya county ya Tanzania obunanwa elinde kwene kinga kwirana bali asikura nabo chora abarai baratwale amaskani nabo kwene kinga omolembe nole ase county eyo. Ningependa kumwambia mheshimiwa senator mahali ambapo ulipo, sisi kama watu wa Kabomboi hatutaki matamushi ya chuki. Umeanza kuleta mambo ile ambayo sisi wana Kabomboi hatukutaka. Tulikuja kuwa wewe kutufanyia kazi, lakini si kwenda kila mahali ukianza kusunguka, ukianza kutuzi viongozi. Tukiongea leo, Trans Nzoia County serikali imesema imetupatia shilingi milioni 169 ya kuleta mbolea. Mpaka leo mbolea ambayo imekuwa supplied ni mbolea milioni 30. Mheshimiwa Senator, tuambie 139 million ya mbolea iko wapi? Kwa niaba ya watu wa Kabomboi tunataka mtuambie ikiwa kama serikali chini ya Rais Uhuru, chini ya Rais Ruto ambapo inatusikiza, vunja county government ya Trans Nzoia ili watu ambao wanataka pengine wanataka gavana yao, sisi tuko tayari nyuma ya mheshimiwa Governor George Natembea. Iwapo yeye anaona anaweza, ako na ile nguvu na uwezo wa kufanya nini, kutoa hawa viongozi wengine, turudi elections hizi mapema, tuchague kuanzia kwa MCA
mpaka kwa gavana, tuone ni nani atakuwa kwa kiti na ni nani atakuwa nyumbani. Hapa Trans Nzoia tunaomba amani, na siasa yoyote ya matusi ambayo utakuwa unaendelea nayo, bila shaka tunakuahidi ikifika 2027 ukiendelea hivi tutakunyorosha baba. Jambo la kwanza ni hili. Are you vying for MCA seat or senator? Mimi nakukaribisha senator, kuja hapa. Kuja tupambane. Wewe umeanza kuchokora ma MCA. Umenichokora mimi, umechokora wa Kablamai, umechokora ile wasitatunga, unasema hatutapatiwa ticket za UDA kwa sababu wewe ndio una micromanage chama kutoka Nairobi. Nataka kuambia Rais William Samuel Ruto ambaye ni party leader wa chama cha UDA kwamba huyu senator wa Trans Nzoia amefanya watu wanatoka chama. Watu wanahama chama kwa sababu ya tabia zake. Amesema Ondizi TV oroboti orurengete amaskani ya savara inotutuikira omwelio wa mangana majia chinsa isano na ibere chabono mugaso kolende nigongo kuinyolinga Ndizi TV nigotore anseke minano egetindi yokurwanirira abonyangongo nabo yokonekinga TV ya Ndizi TV nkobere TV enamba emo asorabe uwakira Ndizi TV asobotoma elieta kuza asinamba AM isano isanemo enoti AM 15601 toma elieta kuza nabo igona borabe gugwakira Ndizi TV ase okotalera omtandao www.kuzaaward.co.ke ekorwa beri okubwatia amaragaya onsi nigo okobago gochora Ndizi TV buna TV elia bwanterera nenkoro kwa job maangi nayo bagakonekinga chibi chechibo igona mariogi abera wekera asenchera jobo ikera nun sara momanyo bagakonekinga konyorore wetera asenchera ijomonwa wemanyererio Lady Amos wekera chinga kichinde nabaganeirie oburiria obujya inya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mubuse.